Magsyukur kapotsora. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah si mampay na kita niyo maripaamuin hikaunum laung tarayng ha mga usulan sin pag-iman pa amunain rukun iman unum pag-ianon. Amunain al-imanu bil qada'i wal qadar yatadammanu arba'atu umur. Amunain pamaratsaya atawa i'tikad, aqidah, amuin nahimpun doon in upat pakarajaan subay na to ini kahatihan marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuin lilayunta akadar kakausan insyaallah subhanahu wa ta'ala. In pangajian tayo ni amuna in pamarat saya kahunahan mukarnaon sin tiap-tiap muslim atawa iktikarun amuin pahuguton halam simbigi jantung niya. Amin di magingso doon haon karna in inikatan kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay na to gawguton in pakaradyaan ini halawm simbigi jantong na to sarta urulon madto in hika sampurna sin pamarat saya sing kita tungod papakaradyaan sa buton na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in pamarat saya paamin pargantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan piapan jari niya biyeta dun haon al-imanu muna-muna long niya panagnaan namin siyabot ta upat parkala pamarat sayan tatungod paamuin maudu na to hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Azalan wa abadan sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadi. Pamarat saya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala kaya iingatan ni ingkatan uno-uno. Pagyanon uno-uno amin jima to halaw man sin gumi ini. Lamud na in langit iban sin gumi iban na sin luon niya katantan. Sibo daing kaaunan laung tatisulakan iban sin langkumun muna katantan inyaon kaya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na kalibun kaniya. Amin biyeta doon lang niya azalan wa abadan. In azal pag-ianon si mga sila huwa syai'ul ladhi la bidayata lah. In pag-ianon azal amuna in uno-uno wayroon panagnaan niya. Hati niya Allah subhanahu wa ta'ala in nagpanagnaan nagpaon kaniya. Bukom biya sing pamarat saya sing kaibanan
amuin mga sila tukod-tukod, hati niya aun kuno asal puunan jimat tumanjarirun haon inut-inut ini natibuok. Inya tuway kasabunnalan niya. Ingkataan uno-uno Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari. Amo na lang nin uno-uno wayroon panagnaan niya. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpanagnaan nagpaon. Biyasin langit iban singgumi. Allahu fatirus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpanagnaan nagpaon sin langit iban sin gumi. Amo ito. Na, dunhan. Sibo dalong niya in tisulakan iban sin kiumpulan atawa hambuok pa pila bilyon inyaon katan sibo dain ini pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ibarat laong ta amuin kagungunahan simpya panjarin niya yaon wayroon doon haon amuin lang ta ka ini ibutang ta amin lang tabiya mga banghibutang pa amin jukupon in parsukuan sinabuk pahambuk daing ha amin tusulakan sambil papilain taod niya kajukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon doon han amuin ini lang taroon ma ini amin di katupuran. Ingkatantan, ini sumampay pa, ini tiap-tiap tisulakan sin pia panjarin niya. Biyata doon lang niya, ajalan wa abadan. In ajal lang niya, uno-uno na, pakaradyaan, naawon, amin wayroon, doon han panagnaan niya. In abadan, pagyanon lang niya, huwa syai'ul ladhi la nihayata lah. Amuna in uno-uno, wayroon isab katubtuban niya. Amo yan in kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala nagpaon sin uno-uno piaon niya. Sarta inyan katan, amoy in kiya tutupuran niya sin uno-uno na pakaradyaan kakukunhan sin katan pia panjarin niya. Amin wayroon dunhan kaigan suku buat malaingkan kajukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adtuin pamaratsayahan sin kita. Sin kia ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya sibu dain kaaunan tumaalok pa amin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hinang sin piapan jari niya inyaon katan kia ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya biasa kaula-ula in kita. Misan unuin hinangun tatumapuk daing ha ini pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala huusa makatapuk kita ring hapangita sin pagkahita manusia buat malaingkan daing hapangik ini pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang pangingat niya di kita makakaus tumapuk daing kaniya. Sabab kaingatan niya misyan ingkignot kahibalta Allah subhanahu wa ta'ala yung nagbabaya. Bihan. Na, hikaruan niya, al-imanu bi anna Allah kataba dhalika fil lawhil mahfuz wa fi hadainil amrayn yaqulu Allah ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Suratul Hajj ayat kapituan. Biata sin Allah subhanahu wa ta'ala rudha ini kato niyo in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagbabaya nagpipi iwan jukupan donhan in panghati niya wayroon kulang hakatan sin pia panjari niya karena in Allah subhanahu wa ta'ala nalikus niya in katan ini langit iwan singgumi iwan na sinhalauman niya un katantan wayroon laung niya roonhan makapuklas misanda
in kaaunan biya amoy in ini manahot pareng hatapung. Fala ya'dhubu anhu mithqala dharratin fil ardi wala fis sama. Wayroon laung ta amoy in makalibon ha Allah subhanahu wa ta'ala misan dabiya dapaw yaon halaw man sing gumi iwan sin langit. Wala asgharu min dhalika wala akbar. Sibu daing kaaunan manahot pa rin sin tapong. Luba, labi na bang siya panglago daing hatapong. Inyad turi maka ini tapok. Daing haamuin pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata dun haon, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Uno lang niya, wala niyo keingatan, wala mo keingatan, in Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon doonhan, amuin malawa daing hapanghati, pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaw man sin langit iban sing gumi. Inna dhalika fi kitab. Inyang katan namumumus yadto ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna impyag susulatan sin pag iyanon kadar amuna in lauhil mahfuz. Hati niya yaon kiya susulat haamuin pagtawagon lang ta lauhil mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir. Inyan pagkaradyaan yan, lando maluhay ha Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pagkaradyaan yan. Bukod maunit. Kaya ingatan niyang kata na ini mga kataw tayo manghuran ha kama Islam, nasabot doon ha ini kitab. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dan kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Biyata dun hainisin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat biyata dan kan Abdullah ibn Amr ibn al-As laung niya diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in ini gantaan sin piapan jari niya katantan nakauna para sin pagpapanjari sin langit iban sin gumi kay man nga ibu katahun. Hati niya, way pa napapanjariin langit iban sin gumi, asal aun na kaya susulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan, pajatuhun niya, iban sin uno-uno na jumatu hatiap-tiap ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaw man sin gumi, iban na sin langit niya. Amo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam. Hati niya, in mga pakaradyaan, wala pa di majatu, wala pa limalahil, kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal in sila yaon lumahil, kuno siya lumahil, maripalawm sing gumi, biya sa pantun sin mano siya, amuin kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hibutang ta, ini kauhaan tahun daing habihaon, in bata-bata yaon gumawa, daing haina niya, kaya ingatan nasal sin Allah subhanahu wa ta'ala hisuin ama niya, hisuin ina niya, hisuin turunan sin bata-bata yaon, iban sin waktu niya, ko numaon siya, iban sin waktu niya, ko no siya maripadun niya ini, iban ko no siya roonhan, muklas, dahin di halaw man sing gumi ini. Bihad to kita niyo katantan, iban na sin uno-uno halawman ini, singgumi iban sin, ini langit ini katan, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
bihag to subay in pamarat saya sing kita niyo katan. Amo yan to mga katawtay manguran haagama Islam. Doon hayan in hikaruan niya. Beta, hikatu, doon ha. Nasabot tanain, panagnaan, iwan sin hikarua. Muna-muna pag-iman, bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya, ingkatan, uno-uno, sibu, datu, ini, tisulakan, iwan sin, laung tajumlahan, atawa, amin langkumun muna ingkatan pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala sibu da doonhan lang ta amuin ini matao diban si Matthew pangahakaran ta inyad tukatantan in gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno pia panjari niya biya na simbieta ha amin hadis in yaon katan nakarurukot na rin dito ha lauhil mahfuz amoy in kay man nga ibutahon nakauna rin sin pagpapanjari sin langit iban gumi iban sin uno-uno na maghula halaw man sin gumi ini iban sin katantan amin tumbu-tumbuhan patubuon sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katan kay ingatan sin Tuhan na Rabbul Alamin amuan tuin pamarat sayahan na to. Hikaruan niya, amuin pamarat saya bunal to in yaon katantan, halawum sin kudrat iradat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wayroon doonhan makatampan hatuhan na to Rabbul Alamin. Singkatan pakaradyan. Aon paroon, biyeta, hadis kudsi, amuin biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam inipon niya mangayo patuhan Rabbul Alamin magpun katan magdungan-dungan mangayo patuhan Rabbul Alamin sing kakukunahan nila katupuran katan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dunhan masiyasiya amuin magdungan katan sila mangayo patuhan Rabbul Alamin, katupuran in katantan simukat patuhan Rabbul Alamin sing kakukunahan nila, haamuin halawman sin gumi ini. Bukon sa jamano siya, kataan sin pia panjari niya. Katupuran sin uno-uno na amuin kakukunahan pia ngayo nila patuhan Rabbul Alamin. Ini katunya, mga katotay, manghuran na kami Islam, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Biyita dun haon, in hikatulong niya, pamarat sayahan na to. Bunal tuod in katantan napapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halaw man sin langit iwan sin gumi inyan katandi siya jumatuh bang bukon daing hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo daing kaaunan lang niya tumaalok paamin hinang niya hati niya sin Allah subhanahu wa ta'ala kandiri niya atawa tumaalok mon paamhinang singkatan pia panjari niya pakanya. Inyan biyayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala halon sin Quran mahamon liya laung niya in mga katan tumaalok paamin ini hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Tuhan na Rabbul Alamin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. In Tuhan mo ya Muhammad nagpapanjari siya sin uno-uno na kabayaan niya papanjarihon sarta siya in nagbabaya sin pagpapanjari niya. Hati niya wayroon nakalamod kaniya isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawakan in ayat yan, Hasuratul Qasas, ayat ka-numan tagwalo. Damikian, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala rugaing ayat, wa yaf'alullahu ma yasha.
Iban in Allah subhanahu wa ta'ala hinangun niya in kabayaan niya hinangun. Wayroon makasagga ka niya. Wayroon doon handeng ha mga piyapanjari niya. Buat malaingkan in katantan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno in kabayaan niya paunon maun. Uno-uno in kabayaan niya liddupon maliddup. Inyaon katan isa-isa niya in nagbabaya. Kabakan in ayat yan, Hasura Ibrahim, ayat kauhaantag 7. Demikian ayat huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagpajukup sin ini ujut pamaranan sin hambuok manusia halawm sin rahim hiina niya haisiusyo atau biadiin in kabayaan niya paunun sibu da pajukupun niya in anggaw tak pamaranan iwan sin kulangan niya iwan sin palabihan niya Allahu Ta'ala in nagbabaya biadiin in pagpaun niya haamoy niyaon damikian inyan katantan pamaratsehan na to isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon hikarwani. Kabakan in ayat yan Hasura Ali Imran ayat 6. Maun kita pa amin long niya hinang tumaallok pa amin hinang sinpia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin walau sya'allahu lasallatahum alaikum walaqatalukum. Biita doon ini Suratun Nisa ayat siyam bang laung niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin aun jumatu papia panjari niya amuin mabinsana sila doon hayan na daing haamin kakahinang nila doon hayan nag-agad inyang katan nakadurukot halaw man sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niyan sa kaula-ula maurul sa diyang katan kaya susulat nag-aagad iban sing kignot kahibal si manusia halaw man sing gumiini unuin pakaradyaan niya halaw man sing gumi in Allah subhanahu wa ta'ala magdul sa jahamano siya doon hayan hangkan na kita papagpion sin ini Allah subhanahu wa ta'ala uning kabayaan ta yaunin marayaw yaunin mangi na bang impion mo karayawan in madawhat mo karayawan bang impion mo kangian madawhat mo kangian bihad turakatan bat bang lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin doon hayan ini kabayaan niya majulja na manusia amuin mabinsa na siya sin pagkahinia manusia inyaon katantan Allah subhanahu wa ta'ala in nagbabaya dunan. Hati niya ada kita simbitaan haayat ini subahi kita amuin doon tumutug hakarayawan urulun taing karayawan piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta daran kita na ngayo tabang kaniya karena siyarain nagbabaya sin katantan jumatu iban siya in nagbabaya sin kignot kahibal sin kita mga katawtay manghuran hakama Islam. Dugay nga ayat walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Kita kau bang kabayaan sin Tuhan mo ya Muhammad amuin doon hayan walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. In pakarajaan sin manusia demikian misan pa ini pakarajaannya amin sung na paamuin kabinsanaan
hatat kala makauna siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo tabang, inyan kataan manjari mapindasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab in nakasulat yaon halawhil mahfuz, biyabay ta doon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. In Allah subhanahu wa ta'ala, misanda kaya susulat na, doon halawhil mahfuz, in jumatu kaymo, haamuin yaon nakaagad kau hatiranan yaon, buat malainkan, doon hasabab yaon, wala pa di majatu nakapangayo ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tabang manjari siya, maig in amuin yadto sabab, Allah ta'ala rin makapindasin namin siusulat doon, amuin jumatu kaymo, bang mo kaya unahan, nakapangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tabang, sarta nagsusun kau rin ang mga hinang mo amuin, pakaradyaan, inja Tuhan niya kataan pamangi. Amo yan, mga kataw tayo manghuran. Hangkan na Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, daran siya magpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ya Tuhan ko, bang sa upama in nakasulat ka ko, iyan doon kay mo, bat in ako ini makahinang simbukon amo, na ando, ya Allah, ya Tuhan ko, ay mo na siya pajatuha kako. Sabab, ikaw ra im makapapasing kabayaan mo kaya sulat mo yan. Iban ikaw ra in nagbabaya bang mo siya patutuhon. At iniyabihad to rin ang mga pagpangayo. In Tuhan na to Rabbul Alamin, yadto kaniya in lawhil mahfuz, atawa in kitab kaya susulat sinamuin makadir pag-ianon, amoy in gantaan singkatan pia panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Inhi kaupat niya, doon hayan, amo na lang niya, al-imanu bi anna jami'al kainati makhlukatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. In pag-iman atawa in mukarna sing kita kahagaron tahabihad to in kataan lang niya uno-uno na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanun kain natin ni kataan sin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamu di manusia iman sing kataan uno-uno na halang man sing gumi in amoy in zat niya, hati niya in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, uno-uno na, in luparagbos niya, iban sin sipat niya, iban sin kahibal niya, kignut kahibal niya, inyan katantan Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari katantan. Bihan. Na, amo adtuin pamaratsayahan sing kita. Hikaupat. At ini hikadukup sin pag-ianon pamaratsaya sin amuin al-qadar atau qada wal qadar. Biyaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala laun sin Quran mahamulya, Allahu khalaqa kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. In Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari hakatan uno-uno. Iban siya in nagbabaya. Bang niya hirul haamin pia panjari niya iban sindi. Daing da kaniya impagbaya katan. Hati niya biasing kakahinang sing kita. Amuin himinang kita sin uno-uno na hinangunta. Laung niya amuin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka syai'an wukila ilay. Uno-uno in ta'allukan sin hambuk manusia. Daing ha mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sulayan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipagwakil na kaniya inggin hawabaran niya. Hati niya biya sa kaulola, ini kau pasaran na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan. Mataon saan manusia? Amun timataalok in ini pikilan iban akal nila pahambuk pakaradyaan yon ba sa kaulaulain sila makakaus. Nakitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Inyan kataan sabab na inkabuhi tayo ni halom tutukasan sintuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Nakabaakan in ayat yan na suratul Zumar ayat kaanuman tagdua. Damikian parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Iban piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan uno-uno sarta tiutupot niya roon haon in amuin pagpapanjari niya kandiri ring hamanga piapanjari niya kaibanan. Hati niya aun doon tupungan sin tiap-tiap piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kabakan ha suratul Furqan ayat 2. Damikian farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Suratul Saffat ayat kasiyaman tagunong. In Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kaniyo. Hati niya nagpapanjari kato taniyo katantan. In khitabo niya harap pamanusia biakato. Allah ta'ala in nagpapanjari kaniyo. Hati niya kato taniyo manusia. Wa ma ta'malun. Iban sin hinang taniyo hiwal na to. Allah ta'ala in nagpapanjari. Hati niya, bangyan kita wala dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga rijiki makahibal kita, kita makahibal. Nakita na kamo mga kataw tayo manghuran, bang imano siya, kasulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kalamma, nari sa kau makaig hakulangan mga kataw tayo manghuran ha kama Islam. Nainyan katan, suway na to, pamaratsayan, inupat na sabot yan to, nahimpun doon katantan ha amin pag-iman si pagyanon, al-qada wal-qadar. Amo yan in laungta ini pamaratsayan sing kita aun pa ini sumuno mataod pa laung tabis sarahon na to insyaallah subhanahu wa ta'ala yang antahjain upat amoy in beta doon ini upat pakarajaan hika ini mumungsin pag-ianon pamaratsaya sing qada wal-qadar. Amunin nasabutan to katanta na murah-murahan papagbarakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini sarta ini dihilan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin taufiq ha amin ini umamuin hinang na to di halaw man sing gumi insyaallah subhanahu wa ta'ala makaagad kita hatiranan sin amin mga sila nagdarungan muna na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapuas din kanyang mga kasahabatan iwan na si mga sila kaulamaan mapuas si mga sila yadto sampai pajaman na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hamuin tutuhan na to doon kahakaron imbiyay niya supaya kita amuin malapas dahil haununo na masalahat dumatong insyaallah subhanahu wa ta'ala na manghubay na ko kaniyo miabot nin waktu na to. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من